Vezana je za turističku zajednicu Zaostrog Makarska, koja vas poziva na svoje pješčane plaže, besprijekorno čisto more, uz obećanje da neće biti incidenata i da vam niko neće poderati auto ekserom, kao i da neće biti Thompsonovih koncerata u krugu od 100 km. Pa smo već kod toga, posljednja ajkula je viđena u akvatoriju Zaostrog Makarska još daleke 32. godine za vrijeme nenarodnih režima, kada su ajkule jele turiste, pogotovo one, kako bih rekao, bosanske, koji su im nekako bili najsočniji, budući da su hranjeni ekološkim uzgojem. Znate ono kad mala ajkula pita mamu ajkulu, kaže: mama, kako se pojede bosanski turista na domak Zaostroga? Kaže mama: pa to ti je jednostavno, obiđeš 3 kruga oko njega i pojedeš ga. A kaže mala ajkula: mama, mogu li kako da ne kružim te krugove, da ga odmah pojedem? A kaže: možeš sine, ali onda ti je pun govana. Balado piše njih žugi, hotela, Solaris, terasa, romantični, egzotični ugođaj. I šuga, i šuga, super, je dobro. Šta im je te večeri, govorijali, da čuje vas. More je brod, odlično. More su konje, more izvor života. Je li tako okej? Okej, još dodaj to, da se zrakinje praskaju travu. I dalje u Zaostrogu kapivača zakudo. Šojka i šuga, oni su ispašati i norcije. Više ne šuga, imali su krv, 17 godina krv. I šuga! Essa para
Može najlepša pauza malo, ja prošao. Kompozicija nije završila, jer sada imamo ja prvi tehnički ton večeras. Bravo, majstore! Primijetili ste Majstori! ovu skromnu rasvetu večeras, to je ispod glamura i veličine ovog orkestra, ali jedan belosvjetski šum